خوش برای هێژا دەماوە خۆش ئیرۆ لە کوردستانە باشوور و لە سەرانسەری عێراقی هەلبژارتن هەبوو. کورجی وەکی بەشێکیشە عێراقی وەکە هەرێمێکی فەدەرە تەوریبان هەلبژارتنە بوون و هەلبژارتن وێ ji bo rewşa Iraqê ne tiştekî stratejîk yanî çarenûsekî stratejîk bi yanî ne li gorî tiştê ku di medya tê digotin lê ji bo Herêma Kurdistanê wê dîmena siyasî bi şekî zelal bibe. Bi taybet piştî rewşa referandûmê û hewldanên Partî Demokratîk Kurdistan û Herêma Kurdistanê û gelek hêzên siyasî wekî din jî li herêmê ku hewl didan ku herêmber bi serxwebûnê dibiçe û hinek hêzên siyasî astem kirin û hemû dizanin çîroka Kerkûkê ku çawa hinek bask yan jî yekîtîn niştiman bi tevahî tevlî wê lîska hanê bû û ku encamên referandûmê têk bibin û Birêz Mesûd Barzanî û Partî Demokratê xin bin bar û bin banê sûcdariyê ku eger ne hewldan û biryara referandûmê bana Kerkûk wê di dista dibe mana wê distê dibin distê Kurdên Başûr bana wê Heşda Şeعبî û Îran Kerkûk ji Kurdanistan da. Tiştekî wilo propagandekî wilo gihaşt ne tenê yanî di çapemeniya Arab di çapemeniya Kurd jî û heta di çapemeniya navnetewî di mixabin jî Partî Demokrat duwarê ragihandin û çapemeniyê duwarê medya de gelekî lawaz e. Erê di kanalê televizyonê hene Rûda û Kurdistan 24 gelek websayt û gelek rojname hene Bas News û ku nîzîkî yan jî girêdayê Partî Demokratên lê di ser asta navnetewayî heta li ser asta cîhana Arab yan jî seranserê Kurdistanê di rolekî xweparastinê de bûn û bersiva wan tawanbariyê ku li ser PDK û Birêz Mesûd Barzanî nedkarî bûn bidin. Ez dixwam dema ku ez apoçî bûm me pir rexne li Partî Demokratîk Kurdistan û li Birêz Mesûd Barzanî, Birêz Celal Talbanî hemû hêzên siyasî li Kurdistana Başûr min rexneyên tund li wan kirin di salên 2003 4 û 5 û heya 2010 min rexne li wan dikirin. Niha jî ez rexne dikim lê asta rexneya hatî guhertin naveroka rexneya hatî guhertin rewşa min xwe bîr û bûçûnê min jî hatine guhertin ku berê kêm zêde bi berçavkê PKK min li Herêma Kurdistana Iraqê dinerî. Li gorî li quncika ku PKK li Kurdistanê dinere li hêzên siyasî ê Kurdistana Başûr dinere eş wî quncikê han bil dîmen dinerî. Ji quncikê PKK ji aliyê îdeolojiyê siyasî partîtî bi wî dorbîna hanê bi wê berçavka hanê min li hêzên siyasî dinerî û ê Kurdistana Iraqê û min rexne dikirin. Niha yanî temen jî hatî guhertin yani ez nedwî temenê 10 sal ser vê mesela hanê derbas bû gelek tişt min xwendin gelek çavdêr û çavkanî û jêdera ez vegeriyam gelek tişt midîtin ku ew gozlîka ku PKK dayî ber çavê gel ya dayî ber çavê endamê xwe û bi wê gozlîka gemarî wê gozlîka nerast û tije derew û li ser Herêma Kurdistana Iraqê yanî min az kir bi heya çi derece dorbîna PKK û berçavka PKK li wê rewşahanê çewt û şaş û li dijî dîrokê û li dijî rastiyê jî. Lewra min helwest yanî helwestekî lêveger û rexneyî îdî li dîroka PKK û li nîzîkatiyên PKK ji bo Kurdistana Iraqê di gelek vîdyoa de di gelek nivîsa de mikir û bi belge informasyonên bi belge ku heta niha yekî ji nava derdora PKK û ji bilî slogan û êrîş û dijûn û sxêf û xeber û gotinê li dervayê rê û bêexlaq
برسفكي ولو بالتوازن والهفهاتي وزانستي حتى نهاج رخنيمه نا برسف ناتي داين جدارو دورين PKK نویسکار دبن روشنبیر دبن آپو چه آپوچی چه نیف آپوچی چربک آپوچی کو نها گلک هست گلک نویسکار ولو خلدموش PKK دگرن وش PKK لدفوزر ندخن بالا مدكشين براستي يعني قالوا PKK شما دجاتي حياة في الدرجة ولو دجاتي مانا برزاني دكي قالوا بروبلما PKK تاني مانا برزانية يعني قالوا بروبلما PKK دنافا بارتي ديمقراط تاني مانا برزانية یا دنافا هيزين سياسيين كردستان باشور تاني PKK اگر بروبلم اب کیشه اب مرای چاقی مرا ناز دکه کو PKK دجاتیا هیزین سیاسیین یانجی گلین باشور کردستانی ناکه تنی پارتی دموکراته پروبلما وی کیشه PKK تنی پارتی دموکراته و دناوا پارتی دموکرات تنی مالبات برزانی باش اگر ام وی نرينا هاني وكر راستي قبول بكن وكر راستي كنت تشتكي ولو هي PKK براستي دناوا هيزن سياسي باشور كردستاني تاني PKK ارمانج دقري هدف دقري ودناوا بارتي ديمقراط تاني مالباتا برزاني هدف دقري باش راستيا في دجمناتيا هاني حيش درجة ولو خود سبيري تشتن انفرماسيون جانجي ديروكا كي بأولا ببلغا بتشتن ولو راستي يعني افرستا هاني محاول داز دي فيديو امبالي ويجي دازولو بتشيكي برسفا لي بتايبت ازل دي فيديو ده لسر في مجاري بسكن مجارة PKK و PKK يعني از دي بيجن ويعني انها دماز للديمنا ايرو للديمنا باشوري كردستاني دنرم براستيس خوزيا خوان تينم يعني خوزكا و هل بجارتني نهاني سر آستا سوري و هرما روجافاي كردستاني وكي هرمكي اوتونوم يانجي فدرا يانجي خوسريا ديمقراطيك بچه آستی ده بچه اوجي تبليفيه وان هل بجارتني هان ببه وكي ناسنامه كردي لباكوري كردستان جي كرد تفلي بون تفلي هالبجارتنا بون وقزن جو دسكفتن جورا ومزن بتسخستن اري نبناوي هريمكي اوتونوم وفدرا وتشتن بفيرنجي لي كرد كاريبون حشتي بارلمانتر درباسي بارلمانا تركيا بفن دماز فيدي مني هاني دبينم نيفيسكار كسي نورمال سركرده سياسة مدار روشنبير دچن سر صندوق هالبجارتن او بكيف خوشي فوتوي وان نريني وان درتي اس خوزي خبوان تيني مزلم يعني خوزي اجمالا خدير او صندوق هالبجارتن روشي جرع العفريني والكوباني والقامش وجي ورداين از دبنوي هيفيا هاني ده دمه و باشه افدس كفتي كل ور كرد بسرخستنيها PKK چما دجات ياوان دقه PKK چما ولو بتشعبي دجمناتيه بقاسي كل بارتي ديمقراط دنره بقاسي كل مالباتا برزاني دنره يعني PKK ايدينا مال الرجيمات ترك دنره بريس عبد الله اوجلان دا اخواني خود قالك جارا مصطفى كمال اتاتورك وكي دجمنكي كردانا بينا اب بلغانه ونفقرن هفتيتني وي ب ابوقاتي ويره بباريزري ويره قالك جارات بيجي نرينا لاتاتورك نراسته اتاتورك نقاتله كردايه وحتى يعني دستي اتاتورك جو خوينا سيد رضا و بويرين دير سميت حاول دو اوجلان كولو يعني آلية تيوريك وش آلية ديروكي الهبينه کو به اوجلان به پارێزەرێکی که اوبو پارێزەری مصطفى كمال اتاتورك و PKK جی افراسیه هانی قبول کرد باشه مصطفى كمال اتاتورك یا مال مصطفى برزاني مصطفى كمال اتاتورك یا مسعود برزاني یا اف چما PKK ولو قاسه برکبری و دشبری نزیکی پارتی دموکرات به یانجی نزیکی مالباتا برزاني و عشیره برزاني به چیه
ev malbat çiş PKK kiriye yani çok az zarar و ziyan گاندی PKK ناد وی ویدیو ده زی حول بدون بچکی و یعنی برسوا به پرسهانی امین حال و yani çafkaniye nerine mi informasyonu ku maanine neş derben yani ji rojname sarxabun rojname navandi a PKK ku dîroka PKK mere bixwazit binirxîne mere vegerivê rojname çawa nêzîkî dewleta Türk dibû çawa nêzîkî Kemalizmê dibû çawa nêzîkî partî û rêxistinê Kurda dibûn çawa nêzîkî hevalê xwe dibûn yani tevlî ku rojnameya navendiyê tevlî ku dibin sansûr û çavdêriya dîrekt a ocelan û komîteya navendiya PKK de bû yani foto informasyon hemû dibin kontrolê nedibûn jî ne objektif jî ev ne objektif e yani rastiyê nade diyarkirin lê tevlî şert û mercên bi vî rengî derbarê rojnameya serxwebûn a Partiya Karkerê Kurdistan yani PKK nikare bêje ev tişt ne rast in ji ber ku yani eger PKK van informasyonê han derew dirxîne demekî xwe derew derdixîne û rojnameya serxwebûn rojnameya xwe ya navendî derew derdixîne ka em vegerin têkiliya PDK û PKK berî şerê çekdarî berî ku PKK li hemberî dewleta Türk di pazdê tebaxa heştê û çar şerê çekdarî derbixe PDK Mesûd Barzanî malbata Barzanî çawa nêzîkî PKK dibûn fermû em li fotoyên yekemîn ê vî vîdyoyê temaşe bikin piştre me vegerin باش وەکو دیت ڕووپەلا یەکەمین ڕۆژنامەیە سەرخەبوون di hejmara hezîrana 1983 berî bazê tebaxê bi salekî hevpeyvînekî berfireh bi Birêz Mesûd Barzanî re kiriye û ev hevpeyvîn di rûpela dawî a rojnameyê de daxistiye û yani di vê hevpeyvînê de û tiştê ku wilo ê ku bixwaz lê vegere dikare vegere erşîfa rojnama serxwebûn heştê û sisê hejmara meha hezîranê wê bibîne û tiştê ku baş kirin PKK ku PDFê wê paqij yani tu çiqayse mezin jî bike ji bo nivîs ji bo tekst zelal bibe ê lêkolîner ê ku wilo ji tişta hez dike tişta bikole û tişta vegere û informasyonên wilo rêkopî wê bibîne peyda bike ev fotoya ewil a yekemîn hevpeyvîna rojnameya serxwebûn bi Birêz Mesûd Barzanî û gûn lê vegerin jî Mesûd Barzanî wekî welatparêz wekî şoreşger wekî neteweperwer û rêxistina ew jî û rêxistina wî jî di wê çaxê de serxwebûn bi vî rengî nêzîkî Partî Demokrat dibû bi vî rengî nêzîkî Mesûd Barzanî bû di salê notî de êrîş çêbû çawa êrîş jî çêbû em ê ez ê niha behsa bê mesela hanê jî ez bikim lê berî pazê tebaxê berî pazê tebaxê bi salekî zêdetir Mesûd Barzanî rojnama serxwebûn bi vî rengî nêzîkî Mesûd Barzanî bû û ev jî ne wilo yani ji xwe Mesûd Barzanî jî nirx û rêz û alîkarî û piştgirî dida PKK PKK naçe bi kesekî wilo ku destek û piştgirî û piştevanî nedi wê naçe hevpeyvînên bi vî rengî nake demek wê çaxê di roja tengayiyê de di roja zehmetiyê de wextê kesekî PKK tune bû ê ku xwedî li PKK derket Mesûd Barzanî bû ê ku destek û piştevanî da PKK Partî Demokrat bû lê mixabin niha tiştê ku Mesûd Barzanî û Partî Demokrat wê çaxê li bin hest û bîr û bûçûnên kurdayetiyê kurdewariyê kirin niha bersiva wê PKK niha dide
ودید چوا پکێکە شنگالی خستی بندستێ خۆ نهشتن تەفێک و پەیمان هەیە پەیمان دنابەرە هەرێما کوردستانی و بەغدای هەیە کۆ یعنی نۆرمالیزەکردنا ڕەوشا شنگالی پێکێکە نهشت مادەیە چلو یەکێ حتا نەها پێکێکە لە دژی پێکێکە یعنی ژی دەرڤای سینۆرای و دژیوێت کرد مخابن ئەزویا بزەلالی دەبێژم قەنجیە کۆ مەسعود بەرزانی بپێکێکی کرد وێ چاغێ کوونەهامێ ببینن دروک بەلادە دواژیدە وەدیجی قەنجیە کۆ مەسعود بەرزانی کرد نەها پێکێکی دژمناتیکی دژوار لە هەمبەری پەدەکێ دەکرد دەستێ هەواڵتیە دەستێ براتیە دەستێ وڵات پارێزیە کۆ مەسعود بەرزانی و پارتی دەموکرات وێ چاغێ ji pekekê kir niha pekeke agir berdide vî destê dostanî û biratî û kurdewariyê rûpela di duwa jî bi berê jî behsa vê min jî hanê kirî peymana ku di navbera pekekê û pedekê de peymanekî gelekî rikûpê gelekî paqij gelekî yani niştiman perwerî welat parêzî şoreçgerî jî tê dipeyda dibe vegerin xalê wê me berî wê jî di nivîs û di vîdyoyê de gotiye ku kesê êk aliyê ku vê peymana hanê bin pê kir dîsa pekekî bû xalê wê jî bi piçekî wilo zoom jî daye vê peymana hanê vîdyoa ku me behsa peymanê jî kiriye zê lînka wê dibinê vê vîdyoyê didenim ji bo gûn kesên ku bixwaze lê vegere li wê peymana hanê vegere û li dîroka pekekê vegere binere kengî û çend car pekekê ev peymana ku bi Mesûd Barzanî re û bi Partî Demokrat re imze kirbû mor kirbû çeqas çendîn car bin pê kiriye peyman jî di dîsa di rojnama serxwebûnê de bi wergera wê a kurdî û orîjinala wê ya tirkî jî her du jî di rojnama serxwebûn de hatî belavkirin di meha hejmara piştî vê ya meha Temûzê rûpela deha rojnama serxwebûn 1983 newekî Birês Ocalan û PKK digot 1983 bi meh bi sal bi hejmar bi foto bi belge divir de eşkere û zelal û dokument kiriye ev fotoyên yekem em biçin fotoyên du binerin و divê fotoyê jî diwedît ku ev foto dîsa hevdîtinekî di navbera Mesûd Barzanî serokê PDK û Abdullah Öcalan serokê PKK li Şamê kengî ev hevdîtin çêbû di oktobera 1984 û çawa ku di rojnamê jî di daketî bi manşet bi foto hejmara oktober a 84 û behsa vê hevdîtina hanê dikir rojnameya serxwebûn û behsa yanî karên hevbeş helwestên hevbeş û daxuyaniyekî hevbeş di navbera her du partiya li hemberî kî li hemberî rejîma Tirkî û li hemberî rejîma İranê em dizanin ku her du partî jî têkiliyê wan bi rejîma Sûrî re hebû veya yanî kesekî yani nikare inkar bike lê rêklam û propagandeya ku PKK ji rejîma hevdesed kiriye di rojnama serxwebûn bere alîgirên PKK lêkolînerên PKK vegerin erşîfa rojnameya Xebat ku rojnameya navendî a PDK ye yan jî bere vegerin edebiyatên PDK Partî Demokrat binerin bê heya çi derece Partî Demokrat pesnê hevdesed dayî pesnê rejîma Sûrî dayî gelo em têxin pîvanê em têxin mîzanê pesnê PKK ji rejîma hevdesedtir yan jî pesnên PDK ji rejîma kîjan giranin kîjan yanî gelo wek hevin kî bêtir ji êdin pesnê vê rejîma hanê dayê tê naskirin ku
برز اوجلان و پارتیا پککی 20 سالت حنبیزا رژیما حافظ سده بو اف فوتو ji rojnama serxwebûn wek min ji we gotî kengî ev civîn û ev daxuyaniya hevbeş piştî pazdê tebaxê bi meha eger helwestekî pedekê dostanîkî pedekê bi dewleta Tirk re hebana bi istixbaratê Tirk re hebana wê çeqî ji bo çêwer cem Ocalan û ji bo çêwê daxuyaniyekî hevbeş bi hev re îmze bikin û ji raya giştî re eşkere bikin û di rojnama serxwebûn de eşkere bikin û yanî eger tiştekî PKK û dewleta Tirk hebana Mesûd Barzanî ji bo çi xwe tê xivan metirsiye hanê ji bo çi têkiliya xwe bi dewleta Tirk re xera bike wê çaxa hanê ev kengî bû ev piştî pazdê tebaxê bi du meha demek berî pazdê tebaxê bi salekî û ji xwe qûnaxa pazdê tebaxê jî ev jî salek derbas dibe demekî 2 sal PKK ji aliyê pedekê ve destek û piştgirî û alîkariyên stratejî ji PKK dikir PDK vê helwesta hanê vê piştevanî û piştgiriya hanê da kî da PKK li hemberî kî li hemberî rejîma Tirk li kî derê di Kurdistana Iraqê û li Şamê yani ê di nava PKK de kevne kadroyên PKK naz dikin ku civîna Lolanê cendirê herêma ku dibin bandora Partî Demokrat de bû û bi desteka Mesûd Barzanî û PDK wê çaxê vê hewldana PKK çi demek dîrok dibêje ne ez rojnama serxwebûn dibêje ne ez ku PKK deyndarê PKK û deyndarê Mesûd Barzanî ye دوان salên teng de salên zehmetî de salên ku PKK hema nefer yanî piştî derbeya duwazdeh Eylûlê piştî rewşa ku PKK çîbû PKK nekut wê rewşê salê notî û berjor dik û çawa îdî xwest Kurdistana Iraqê biqurtîne PKK ne duê qûnaxa handibû di qûnaxa tengayiyê de lawaziyê de zeîfbûnê de Partî Demokrat û Mesûd Barzanî piştevanî û piştgirî û destek û alîkarî dan kî dan Ocalan û partiya wî dan APO û partiya wî ne ez dibêjim rojnama serxwebûn dibêje rojnama PKK bêje lêvegerin ji bo ev kesê ku niha dibêje îxanet Mesûd Barzanî PDK îxanetê me Enqerê me bihejînin metel Enqerê dît te bi Enqerê hejand û te ew kir yanî ev kesê ku tê bi navê Rojava ku bi xwe ne xelkê Rojavayî jî ne xelkê xwestka kesê Rojava bana jî tê bi navê xort û ciwanên Rojava tehdîd û heqaret û pîstiyê digîne Partî Demokrat û Mesûd Barzanî helbet ez tiştekî wilo bibînim ez ê van belgeyê han bidim rûyê wan û ji wan bêjim sik bin dengê xwe nekin naxivin herin eger ev dîroka we dîrokekî sexte û nerast be herin bêjin ev belgeyê ku hoşengosê ji rojnama serxwebûn dertîne belgeyên sexten û dîrokekî sexteyî û dîroka rast ana a rewşa ana ye a ku niha wan wilo pê dide axivin yanî ê lêkolînerê wan nivîskarê wan kakî bere were vegere şîfa rêxistina Xwepartiya xwe û ji vir van belgeyên han derew dirxînin de fermû em biçin fotoyên din di vê fotoyê jî de hûn dibînin û niha jî dikarin vegerin erşîfa serxwebûn ji di kongreyên yekemîn ê damezrandinê de dema ku rojnameya serxwebûn biryara derxistina wê derket berpirsê ragihandinê wê çaxê Mazlûm Dogan bû alîkarê ku alîkariya Mazlûm Dogan dikin di derxistina rojnama serxwebûn Duran Kalkan ku ji damezrînerê PKK ku heta niha nav PKK de ye û Kesîre Yıldırım ku ji nav PKK derketî û jina Ocalan a berê bû ji wê çaxê û heta roja îro logo duruşme slogana a rojnamê ji serxwebûn û azadiyê bi rûmetir tiştek nîne
از باورم يعني اگر بلکی د قوناغ کی ده اوی دروشمه هانی ده هات بکارانین هر تش جبو رسگار کرنا بشکی جخاک اولاد لی تشتی کو مشو پاندی اف دروشمه هانی ہے حتی دمکی نزیک یعنی پارجی افوتو هجمارا سرخوبونه کو يعني سال 10,000 ده وحتى رجائيرو بردوامه اجي سرخوبون وآزادي برومتر تشتكنينه اف برپرسی راگهاندنی ای پککی مصطفى قراسو برپرسی راگهاندنی ای بری ای پککی دوران کالکان سروک پککی ای نها جمیل بایک سروک پککی ای ایدئولوژیک و سروک نتوی و نووی و حموتشت من عرض و سر عرض و حموتشتی قیش خورنا پرسنه و وی درشما هانی بگهارن جبركو ايديولوجيا بكيكي بيشتي قرتنا اوجلان للدجي سرخبوني للدجي دولتها نتوي للدجي في بروجكت هاني للدجي في درشمه هاني افنا كوكيا هاني نافا بكيكي ده بكيكي قالك جارا نافي خوكو هارتو سيستما خوكو هارتو تشيرو كو درشمه بس بقهرن اف درشمه هاني بقهرن جبركو اف درشمه هاني يعني دامغاكي رش سرعنياوه شما دامغاكي رش 20 سال جمهوری پککی حقواس سال قربانی پنگاوا پازه تباخه همو چیرو کو چیروانو کم پککی و کنگرم پککی حتی بری گرتنا اوجلان گش دبن بالتواهی جبو پیکانینا و آرمان جهانه بو آرمانجا سرخبونه و آزادی برومتر تشتکنینه نها اوجلان پشتی کت حبسیک پشتی هاد گرتن اوجلان ولوش خوش شیار بگو نا سرخبون و آزادی تشتكدن برومتر هي چیه او تشت كومارا ديمقراطيك وجمهورية ديمقراطيك ونتوايا ديمقراطيك وحرتشتي وبعجان وخيار وبيفازن ديمقراطيك وحموتشتي برا ديمقراطيك اف جو سرخبون وآزادية برومتر باش خمناك ولو في اوهاني وقهر درشمه خوشي بقهرن اف يك دو فوتوي كل نهام ريوادا او جدي صار روجنامه سرخبوني اوجلان د سالي نوتو يكيده داخيانيا اوجلان كنت بيجي سالا 10,000 يعني وكردستانك سربخو آزاد هبه ليه د سالا 10,000 اوجلان دفج كردستانا سربخو آزاد بردا دندري زندانه دو و دا جعاليه ايديولوجيك اف 20 سالي وي شر دولتا نتوي شر كردستانا سربخو آزاد دكه قي كسك نوا بكيكي تنور في مثلا هاني بنرخينو بدبر بوزو تعب وقهي آليگري وان نويسكاري وان وروشنبيري وان كوانش مرفينا كوكيا هاني چارا سر بكن چزميش بكن جمر اناليز بكن ورن يعني افشي ما باش كستنه حساب جو جلان بخوازه يعني تا سالي نوتو يكي تدو 10,000 كردستان ام جا انقري هاتن آمد امبون بارتي جا آمد هاتن رجلات نافين امبو ارتش و جا رجلات نافين امن چون اوروبا می بفن دولت كاتبو دولت الشرع دولتت که اف داخيانيا او جلان بو دما كل روما بو كسك تنور حساب جو بكيكي بخوازه كسك تنور حساب جو او جلان بخوازه وش خط اجا اي كتين برسفه مجيدتن جا آلیگر و دوستن پکیت بیت ورا تبری حوالی وان بوده پارسنا وان دکر و تنها رخنه از رخنه وان بکم جبرکو وچ غینتی گشتنا من نعش من دیام بو نوکا ایرو بو نوکا في دما هاني از وگريام يعني دسالي نوتي دما زوالي پکیکی بوم ما از فندگريام ارشيفا پکیکی سرخوبون نظام چو و هست و مجی و بیرو بوچونه مجی ندوی آستاهانی ده بو نهاس استيگشتمه مثلا نأذى مثلا رخناي مد جهده يانا ايكو دخواسه برسفامه بده في آستير برسفامه ليش ما بيجي تبري أبوشي بو تراديكال بو نهات رخنا تلا أبوشي هذيك ترتدي صار راديكالة بريم ورفي دري رخنيكو أسد بيجم رخنيكو أسد بكاكي دكم كاور بيدا قالي برادري أبوشي هيجا قالي برادري نيف أبوشي اوی کو دناوا اون دناوا را گهاندنه دو دناوا نظام پارتیو مارتیو رختنین کردین روش آوادو اون دخبتن چبگر دبن حواله شیخ آلی دبن حواله محمد موسی دبن حواله جمال شیخ دبن ور
برسوا وان رخنا بده ایشه تنشو شنگوسی بری چوابون ها چوایه اف رخنا دجهدن یا نا بلگل جمتهن یا نا انفرماسیونین به بلگه کو وان رخنه اینهان والا درخ کرمبک فرمو اتورج مربشت از بری آپوچی مزنانا آپوچی مز رخنا لاپوچی یادکم و بتنا خوا ور برسوا وان نرینا بده ایشه تنشو شنگوسی او شنگوسی هر ور کسک نریسکار که نزیده لی او پارتیا کو 45,000 کرد کرن قربانی سرخوابون و آزادیه اونها شر سرخوابون و آزادیه دیگه اب پارتیا کو حقارت و اهانه وان شهید هان دیگه وان شهید سرخوابون و وقتی توی آرمانجا پیروز کردا آرمانجا دیروکی کو حق و صدنامه پککی دی جیانا خوش دست دان شهید کتن در ریزیج وی آرمانجی نگره تی حقارت و اهانه وان شهید هان دیگه شهیدن پککی حتی سال 10,000 شهید سرخوابون و آزادیه بون نه شهید سرخوابون و آزادی نه شهید شکیدن از ریزی کسی کدوی باوریه ده راشتی چکی بقناعت بباوری بزانبون بتیگشتن جبو کومرا دموکراتیک و نتوه دموکراتیک راشتی چکی و شردگره و بباوری تیکوشینا خو بردوام دکه زیویدینم سرسری خو بس ایکو هاتی خاپاندن به دفکی جرد بجن کردستان و د چاپمنی و نظام دو روشکیدن دو دوار ایدئولوژیک ده لدشی کردستانی کازه ورم چا کارش مروی مثلا هانه صافی بکن روشنبیرنو نویسکارنو سیاست مدارنو اید نوا پککی ده و ایل دورا دموش پککی وک میشا خلی داتینی کرم کن ورن برسوا وان اوی هم بدن یا بنرن اوجلان دوی ساله ده بشه سالا 10,000 و کردستان یعنی کردستان کی سر وقو آزاد سالا 10,000 و بنرن 10,000 چی بود باشه کسبتنه جو جلان رو بیجه گد سالا نو تو یکی ده وی دا خویانیا هانه ده تدرو کی مزن کر سروکی گله کرد اف درو کی مزن بو خاپاندنه کی مزن بو تا کردا خاپاند باش یعنی نها یا کسی کو ریزه لدیر اندبه ولا حسین گوسی ریزه لدیرو کا خناک کو پکه ریزه لدیرو کا خناک نیو عمره پکه دجبر سرخبون و آزادیه دبو حق واس شهید و قربانی و مالویران کرن و گند خرابون و گند شویتین به میلیونا کس کوچبر بون جو گند خوشبو سرخبون و آزادیه بو ای کو ریزه لدیرو کا خناک پکه نازم هرن حساب شو پکه بخوازن بیشه پکه دما کو اف دیروکلو سروبن کر و بنگو هفدو خس ضرر کو مزن زیانه کی مزن دا دیروکا کرد دا سیاستا کرد دا جواکا کرد دا کرد و کردستان به توایی لسرانسر کردستانی نتنه لباکور کردستانی هرین حساب جو پکه بخوازن تیر حساب جو جمشی بخوازن خمنا که سر چابا حساب جو مشی بخوازن حساب جو پکه بخوازن به حق واسه به هزار کس نوا پکه هاتی تصفیه کردن کس نه حساب جو پکه بخواز اویکو دنوا دیروگا چیروگ مگلک جارا وان رخنه هانی کری از دیسا دوباره دکم ام بچن فوتو دن کاب یعنی پکه لباشور کردستان چیکر پکه لباشور کردستان چو دخواست ام بچن فوتو ایدن وای گوای کمین کو ایدی وقتی گو پکه پچکی هزاوی چی گلگی هزاوی چی بو هزا جماوری هزا عسکری دستک پشتگیری او دسته کو آلیکاری دا پکه سال 84 ده ما بستام هريما كردستان عراق و هريما بهدينان و پدکه و دناو جمال باتا برزانی پکه چو چی کرد سال نوتی دی پشتی کنگره خوی چاراده بریار درخست که حکومت شر
او سینور عراق حكومة شر لهريما بوطان ولهريما بهدينان وكردستان بكيك وحكومة شر دي هريما هانجيغا و فوتوجي کو د روشنامه سرخبونی ده دوی هجماره ده دوی ساله ده و ایکو بخوازه وگره و ببینی یعنی اف بریار ترسی و پیمانا کو ده حجته و سسیا ده پیمانا حجته و سسیا کو دنابرا پدکه و پککه ده دوی پیمانه ده چیه کو هر پارتی ده هریم خود ده پرچه کردستان ده خباتا خود تکشون خود بکن پارتی پشتگیری هفدو بکن آلیکاری هفدو بکن نچن ده بشه دن ده گروب و هزین سیاسی چه نکن دسته خود برندن بشندن آلیندن پککی دوی چاقه ده سال نوتی دوتو یکی ده و پیمان هانی بین پیکر و بریارن بویرن گیر درخست و پارتی چکر پارتیا آزادیا کردستان پاک او محمد امین پنجوینی و مثلا هانه دزانه و هنا ایک جوی چاقی مایه محمد امین پنجوینی هنا ساق و شاهده وی بیاره هنا کسی دنجی هبون بلکی غفور مخموری یعنی غفور مخموری و چاقی نزیکی پککی بو یا نه چند کسی کرد عراقی سیاست مدار دبن یعنی جنویسکار دبن قنزیکی پککی کرن و چاقی و تبلی وی وان دشتینهان بون demek PKK بوان هولدانی هانی دو وی چاقی دو خواست کردستان باشورتی خبن کنترولا خو به تایبت پشتی هزا رژیم عراقی کردستان عراقی دکشیه و هرین که دبن باندوران نتوین یک بوی و هات پاراستن بو هرین مکی به اوله وی چاقی PKK وان قدیه وان هولدانی هم بو برز جلال طالبانی کو دوان سالی هانه ده او جی پشتگیری و دستکی و آلی کاریه ده دا پککی اوی بخواه ده نوتو ده دواده ده جوینه کی ریخستنی ده جوینه نظام پارلمانتو بو آیا کتین اجتماع بو اشکره بو دگو بحثا پککی دکر بحثا مترسین پککی لسر سرانسری هریما باشوری کردستان و ویدیو جیه که بخوازلی وگره هیه وزی لینک اوی جیزی از داخلیم یعنی مجی دمکی مدابر هفدو یعنی دماکو او یکیتین اجتماع پشتگیریا پککی دکر و دماکو رخنه لپککی گرد بتوندی یعنی شر نوتو ددوا مهندسی وی جلال طالبانی بو رحمه خود لیبی یعنی اوی پارتی دموکرات و رطان دوی شریحانه دو پشت خوشی فکشان و پارتی تنما ده یعنی ده دوی تفنگه ده و چاقی PKK وی شریح یعنی دست وردانا PKK دندره روژا باشوری کردستانی و استفزازا کو چه دکر و با کرید بشن تحریکا کو چه دکر لوی داره ریوه کرد پیشیا شرکی بفیرنگی که دو نوتو دواده درکت برز مسعود برزانی گلک جارا حتی روژا ای روژی هول ده که اوروپا دوباره نبن تاوی که پدکه ضرر و زیان دبینه پدکه وکی پارتی ضرر و زیان دبینه جوی بریارا مسعود برزانی یعنی لشنگاله دبه لبهدینان دبه لمتینا دبه لحفتانین دبه لزاپه دبه حتی الهوليره دبه يعني PKK نها بير خصنك يوكي اخطبوط وبوشاغ وباغي خو بردايه دهندريكو اف تفليكو اگر پدکه پارتی دموکرات تشتکیل با کوری کردستان بکه یا روش آوا بکه PKK جلی خود قبول ناکه تحمل ناکه يعني كو تشتكي پدکه اللي باكور هبه يعني جي للروجافاي كردستاني هبه اللي PKK حقيوي هي هر خسريه ديمقراطيك لشنغالي چه لقنديله چه لدهوكي لزاخو لزابي بنوتو بينجاد زاب جمهوريته مر رحمتيه سراج بلگين كان ها الكيدريه صاغ رحمه خديله زنديب يعني مريب رحمه خديله بقصاغ بخدي عمري بيدريش يعني كابل ورج مر بحصا زاب جمهوريته بك ويشاغي وقت قد ميديا تي في دي بروجرامات شي دكر ويشاغي بنرم PKK بفيرنگي بو دنو تو پنجاده PKK ایریشی پارتی دموکرات کرد
وی ایریشا خوکر و فوتو جید و داخیانی گلک جارا دوباره کری دیسا دوباره بکم وکی بلگه د نوت و پنجاد ایریشه کی ولو جو پشت به دستکا یکی تینشتمان و وکی دنجی یعنی گلک دست به مثلا هانی دبون PKK ایریشی پارتی دموکرات کرد قربانی gelek mezin her du aliyan hatin dayîn PKK navê vê êrişa xwe kirbû pazdê tebaxa duwemîn pazdê tebaxa yekemîn li hemberî dewleta Tirk bû pazdê tebaxa duwemîn li hemberî PDK bû PDK a ku di heştê û sisiya de peyman bi PKK re imza kiriye mor kiriye a ku di heştê û çara de oktobera heştê û çara piştî pazdê tebaxê dîsa daxuyaniyekî hevbeş li hemberî Tirk li hemberî Îranî imza kiriye û dîsa destek û piştgirî dayî PKK di nod û pêncadê PKK hat êrişî vê rêxistina hanê kir êrişî PKK kir êrişî PDK kir bigorin yani car canawlo enek şaştî çê dibin lê hûn nas dikin mebestamê dirêya axaftinê de mebestamê çi ye ango PKK wê çaxê cara duwemîn dîsa yani tekez kir ku wê peymana navbera her du partiya de bin pê dike di ewa serxwebûn fotoasiyet hejmara 2007 behsa iqtîdara şoreşger de selatdariya şoreşger li başûrê Kurdistanê dik di 2007 de got gelek yani PKK qurbanî evê siyaseta yani siyaseta xwe ya bi qirêj û a dijminatî li dijî PDK û li dijî başûrê Kurdistanê gelek qurbanî da yani meseleyek ji we ez wan nas dikim mesela komkujiya Hewlêrê ku roza tê de jiyana xwe ji dest da yani xuşka Dilşa Yusuf û Foza Yusufê berpirsê vê mesela hanê kî bû berpirsê wê PKK ye divê ev malbata hanê her hesab ji PKK bixwaze ne ji PDK bixwaze derbarê vê komkujiya hanê yani rast ciyê rexneyî ciyê şermezariyê tiştê PDK jî kirî gelek di vî şerê hanê de di van pevçûnê hanê de gelek tewanên PDK jî hene gelek sûcên PDK jî hene lê mere yani şahid bi yani Mesûd Barzanî di 10,000 di sala 10,000 di pirtûka xwe de lêborîn ji hemû gelê Kurd bi navê xwe bi navê bavê xwe rehmetiyê Mela Mustefa bi navê birayê xwe rehmetiyê İdrîs lêborîn ji gelê Kurd xwest Ocalan lêborîn ji gelê Kurd xwestiye Cum'a lêborîn ji gelê Kurd xwestiye serkirdayetiya PKK roşkî ji roja hatî balawê ku ji gelê Kurd ji qurbaniyên serxwebûn û duruşmeya serxwebûn û azadiyê lêborîn bixwaze tiştekî ne tiştekî êgo naz dike têgihiştî serwextê lêborîna PKK ji gelê Kurd bere were eşkere bike bêje kerem ki hevayê gelê PKK ji gelê Kurd lêborîn xwestiye û heva bi belge va eşkere sernavê Ocalan sernavê komîtana vendiya PKK sernavê Cemîl Barikiya navê qera îlaniya kîjan berpirsên PKK bi fermo eşkere bikin tiştekî wilo tune mebesta min ji vê mesela hanê de ku di salê notî de yani vegerin erşîva PKK şerekî dijminatîkî bi koratî yani bê sînor li hemberî PKK de hat kirin ew ê navî vegerin hûn ê bibînin jî û berê vê carî jî Birahîm Ehmedê were cem Ocalan û rûpelek û di 2 û 3 û 4 ji rojnama serxwebûn veqetînin û şer û dijatiya Partî Demokrat bikin piştî salê 10,000 jî 2011 2012 dîsa êrîş li hemberî Partî Demokrat vegerin erşîfa serxwebûn û hûn ê bibînin tevlî ku wê qunaxa hanê de 2013 ez ê niha vîdyokî ji we re eşkere bikim 2013 ew projeya aştî a ku Ocalan di 2013 di Newroza 2013 de eşkere kir pêşiya raya giştî birêz Mesûd Barzanî û PDK beşek bûn ji vê
جوی پروژه آشتیه که دنابرا دولت ترکده و دنابرا پککی ده آشتی چه ببه. مسعود بارزانی اف دجمناتیا پککی دانی عالی کی اف شر و پفچون عالی و شر و پفچون و دجبریا پککی که د باسن و د مدیا و د راگاندنا پککی ده لهمبری پدکی ده هات کرندانی عالی کی و تولی پروژکتا یعنی پروژه یعنی سورجا یعنی روجوا آشتیا و قناقه خانه بو پشتر دیسا نها آنا و نها وگرن چاپمنیا پککی فرات نیوز یا هوار نیوز یا نزانم چو او ویدیوی که در دکفن او را بنورونین پشتی نیورو بری نیورو پشتی شیوه بری شیوه و شر پدکی و شر مالباتا برزانی که مالباتا برزانی اف چکیش پککی استیم برای آلدار خلیل در که بیش کردیتی نه شاشکه کی سور جله کرمانجی لخوا بکن کردیتی سیستماتی آزادی امروفای برای در که اوجی ویدیو کی در خینی کا بیجه پککه زرارا کو گیهاندی کرد روژ آوا و پککه زرارا کو آنی کرد روژ آوا بده بر هفدو و کی دیندار در که و قاپانا کی گرام به آلدار خلیل و باهوز و کسی هان همون از دکن به چو قیسه کادرو این کرد سوری ناوا پککی ده هاتن تصفیه کرن و بخوا شاهدن و بخوا ناوا به مسئله هانی شیدنه آلدار و همو وان کادروی هانی باش بره ورن بیجن پدکه پیشمرگی روج بشکن جو پیشمرگی کردستان عراقی ام قبول بکن خم ناکه ام قبول بکن باشه پدکه چو قیسه وان پیشمرگی روش تصفیه کرن اف کسی کجناوا پککی رویان عزیز ویسی کی بو مانه پککی بو آکو محمد سروک روداو کی بو مانه پککی بو اف کسی کجناوا پککی رویان و بری خودم پدکه وان پاراستوش کار داوان کار عسکری کار راگاندنه کار اکونومی دبره ورم بیجن پدکه روش کی جوجای کی تصفیه کرد یکی که رخنه لپدکی دیگه جناوا اوه کشناو پککی رویایی و هاتن ناوا پدکی جه گرتن برورن شو بیجن والله آراراتي حسكي برور باخفه اف كسي كودنافا پدكي دنها جه گرتنه عسكري ب او لكاري ب راگانده ب آكو كادر كف باخف كاور فيدري آكو برس آكو بمحمد راگهاندن گره مزن كرم بك نها تشمر روداو كريه بردفكي پككي وتشمر ريكلامش پككي دكت بن ماسيد وسر ماسيد ودكيلك وقلجك هذا فرمو وجمر بيجي كا پدكه شو قيس الزرر وزيان جهانديه كردي روج آوا يانجي افكسين كوش پككي قطبوي وكي ريكلاما كو پككي لدشي پدكي دك انا از پدكي ناباريزم بالسالان من رخني پدكي كري بالسالان وحمو بلجن واشكال انا هنا كسورن ترخنا ذكر نهات با نولو ينراسته از زرر و زیان پارتیان ایکو لروج آوا چه بوی زرر و زیانا پگکی زرر و زیانا پدکی چو قیسل وکهون دجمناتیا کل بگلی کرد لروج آوا هاتی کرن چو قیسل وکهون آلدار خلیل مانه باش دزانه تجی و باهوزی باش دزانه رضا آلتون بزمانه که حق واسه دریش اشکره و افدنا پککی دن عسکریه دگوت کرد روج آوا هری باش هری باشا از به $100 دکرم اگر تو آلدار اگر تو کرد هری باش به ناوا روج آوا ده باوز آردال اگر تو کرد هری باش به شیرین البردلی پککی به حقیت الجم رضا آلتون $100 افگوتنا رضا آلتون بناوا پککی روش کی جوجا و خواست ون محکمه کی لهمبری رضا آلتون لسر في حقارتا كل همبري كرد روجاوا ايكود النافا بكاكيد كر وروش كي روجا دعوه لهمبري وي فكريت هندري بكاكيد وخستي ليبورين جو كرد روجاوا بكن نا والنويرن في حسابي هانشي ناش رضا وناش غير رضاجي وند نافا بكاكيد السورياليين في
آستا خو ناز بکن انسیاتیفا خو ناز بکن و نکارن د چارانوس و بریارا پککی بقاسی پوز درزی رول بریزن شرفان دبن چکیدن پککش ور بجه هرن فلان داره ونی هرن دیرا زوری هرن عین عیسی هرن نظام کی داره رقای هرن پککی و بشین بن هیوه سر هیوه کی داره جی بکیف خویه ون دویرن حسابش پککی بخواسن هذا كلام كنا از بلغي ريخنا و بارتيا و ددن بري ورن برسلي بدن حكومة الشر البحدونان و بوطان شي بكن و بازده طبقة دوامين لهمبري باشور كردستاني ولدار بخن و اقتدار دفرمجي اقتدار اوجمر ده سلاداريا شورشگر لباشور كردستان هاو كلام بكن و باكور كردستاني كش لبر هرن دفرمجي اقتدار الويدر يلدار بخن فرمو ازوا ببينم يعني نعمل في الفيديو هانجي اشكره بكن و يعني تماشا بكن بهفره بچاوا الفيديو هانجي اشكره دك قد 2013 رولا بريس مسعود بارزاني و بارتي ديمقراط د بروجه اشتي دو ويچاغي 2013 هذا كا يعني ابيكو كنها ولو پدکه د چاوی گل در رش دکه ببلگه رش بکن ببلگه که بقنجی ون دینداری پککینه ون دینداری پدکینه ون دینداری پدکینه واش ورد بیجم ده حشته و سسیاده ده حشته و چاره ده حیاس سال برین و دیشی ون دینداری وی رخصنا هانه بی ون دینداری مالباتا برزانی في ريخصنا هاني بريفة دبه اگر برزاني مسعود برزاني و مالباتا برزاني بوطانا نا ام بشتگيريا پككي ناكن ام ناكن وي بارتي ديمقراط بچوناش ور بور پیمان امزا بكرانا ري بدانا و لولانه ون كامبي خود چه بكن جويني خود چه بكن و شر دولتكي وكي دولتا ترك بكن دوي قناغا هاني ده كو بارتي ديمقراط جيد قناغا كي حساس دبو ندروشكي ولوشي دروشكي حساس وتنگ دبو جبو چه لازم دجمنات يا دولت اترك بك ويش هاغي اگر نه هستين استراتيجي اگر نه بيرو بوچين نه توايو کا کرم بكن فرمو برسف آلدر كور تتني فينا كوكيا هانه جمر چارس اتشكش ناخواس تجيو باهوزي اگر تكاري وفينا كوكيا هانه تچارسر بك شخوت بطلي فيلم وكسب وقت تنا وبراستي نابتا آلداره ناوكي لسر كسايتيكي تعيني خودي ناوي خوي هر جمر د روزنامه سرخبوني ده في درشمه هاني بكار في درشمه هاني بحث سيستم آزادك و آزادی نظام نشاشکا صور و نجله کرمانجی آزادی سیستماتی دباش هر جمر بیج او لوگو روزنامه سرخبون سر راست بکه برای بفه وقت لگوری آست و روشا ایدئولوژیا پککی و ایدئولوژیا کنهات پی باور جو سرخبون و آزادی برومتر تشتکنینه بگهر بکه جو کومارا دموکراتیک و جنتوارا دموکراتیک برومتر تشتکنینه بس وی بک بس وی بک تشتكتنا يخصنا اگر تدفيا تاني دبسر بك آلدار بالشرف اسيري بودين اشتك خاص حفاظ صوت ددم تاني في لوگو هاني دروجامه سرخبون دي بوغار قاشوت خودي بريار دناوا پککی ده تو خودي رول از وی تشتي بسيط اشتت خواستم ها وی ناکوکیا کدنا برا روزنامه ناوندیا پککی و دناورا ایدئولوژیا پککی آکف نو چارا سر بك çözmüş بك artık yeter aldar yoldaş yani idi bes tecmir ve çözmüş bك çara ser bك çara serik demokratik jvena kokiya hanır bimin اول شاغي خيوت شجمتي وخوستن ليبورين استل ليبور هما با از چه مهك بتري مهك اج جوي روجي وحتى بشتي مهكي اگر تبي مثلا هاني چارا سر كر اجوي چاغي بيجم والله براستي آلدار جي خدا دگره و دو کومیتا ناوندیا پککی خودی رول و خودی گودن و خودی بریار و پککلی گودار دگره اوي چاغي سرسرا سرچاوا باشه از خاطري خوشوا بخوازم و از وی ویدیو هاني بور امي الهفر اللي تماشا بكن دائم ببينن مسعود برزاني و بارتي ديمقراط حتى 2013 رولا وان چوا دنابرا PKK
و دولت تاترک ده رولا اشتیانه بو رولا براتیه بو ده نوتو سسیاده یکیتین اجتماع رو مسعود و جلال طالبانی ده نابرا اوزالو پککی ده بو لید ده 1013 پارتی دموکرات و برس مسعود برزانی ده نابرا پککی و ده نابرا دولت تاترک ده رولا براتیه رولا اشتیه دلیستن بنر نها به پککی به چه به بیبختی به دجمناتی به دجواری به درو شر کردستان عراقی دکه شر دسکفتین کردال کردستان عراقی شر پارتی دموکرات و شر مالباتا برزانیت کن فرمو نه از داخفم ویدیو داخفه جبو کن بنرن کسی کو نها اف عثمان بای دمرجی دناوا پککی ده کسی کی هاتی رش کرن او جی و لیلا زاناجی و همو کسین خودی بیرو بوچونه نتوایی هدی و آلتان تانجیته که و رضا کسین کد ناوا پککی ده تین رش کرن یعنی چی ناوا هاده پیده تین رش کرن حتی ویدیو اکیدن ناوا خیر و خوشیه ده ببینن لویدیو هم تماشا جناب سروک هیجا بوم بخیر و خوشی سرسری من سرچاوی من هاتن باکوری کردستان ایروها سروک هرم کردستان جباشور کردستان لباجار خو باجار قدیم لباجار آمدیه لشارداریان باجار آمدیه جناب سروک امگل کیف خشن به پیشوازیاوه امگل کیف خشن کو ایرو ام د خدمتی ودانه هر وها نها همو سازین سیویل رخصتن سیاسی ام بگیشین هودو و به هودو را هم خوارنک بخون هم جبونا اتفاقی ان شاء الله ام دست اتفاقی دست براتی بدن هودو از ببیرو باورم چوا کش خدای خو باورم شکر شو خدارا از باتفاقی جی باورم کوی سه سالا بیستو یکمین باتفاقی و بخباته ويبقى 6 سالا همو ملت مظلوم ببقى 6 سالا آزادية ملت مظلوم هر وها بالدستور اوه بانجك من هي لهمو براي من ترك بانجك من هي لهمو براي من عرب وبانجك من هي لهمو براي من فارس كاتفاقا كردا يكتيا كردا دوستانيا وان برادرين مبخويجي که ام کرد باتفاق بن اف خطر ناگی جتم ملتکی کرد باتفاق بن انشالله و روجلاتا ناوین بگیج آشتیه که روجلاتا آوین گیشت آشتیه انشالله و ملتن عرب فارس و ترک جی بگیجن دموکراسیه ایرو از ببیرو باورم روجکی دیروکیه و دی دیروکی دا جی از ببیرو باورم و جی خو بستینه هر وها من جناب سروک را پار و کرک آمد مالا جناب سروک هر وها هولر مالا مکرده همیایی هر وها قامشلو مالا مکرده همیایی هر وها مهابات مالا مکرده همیایی از ببیرو باورم اف هفدیتن اف زیارت و ببه بنگها اتفاقا کرده پیروز به بخیر و خوشی به از هیوی دارم که ملت کرد روژکی بر روژکی برین آشتیانه بگیشن دموکراسی بگیشن آشتیه بگیشن آزادی خود ونجار دا بخیر و خوشی سر من سر چاوی مرا هاتن باجار خود باجارن آمده هر وها همو چاپه منی جدی هر وها همو جهان جی نقاش کرد که دهو براستی جی روژکی آشتیانه بو لآمده جناب سروک به دستور اوه ده نوروزا 2013 دا او دا خوانیا که جناب سروک اجلان دا ریا پروسسویا آشتی لترکیه وکر به دستور اوه او کسی که ده پروسس آشتی دا جی خستندنه هر وکا جناب سروک اجلان وکا جناب سروک وزیر اردوغان وکا همو کسی که خدمتی دکه
اجی وکا انسانکی وکا اولادکی ملت کرد سپاسیا خو پیشکشی وان دکم لی هر وها جن مرمل مصطفی برزانی حیانی مظلوم دوغان او حیانی ساکنه جانسız که همو شهیدین کردستان اجار دا لحضره و همیا وان ببیرتینم و بشنا خول بر وان دتوینم انشالله پیشروش و آشتی به انشالله پیشروش و آزادی به خیر و خشیات سچای مرات زور spasa برای برز Osman Bey Demirtkam. Saygıdeğer Osman Demir Bey kardeşime çok şükranlarımı sunmak istiyorum. و از گلک کیف خوشم کو اف درفتا بو ماهاتا پیش و هم خدمتا برای من عزیز بگین. Böyle bir fırsat geliştiğini değerli kardeşlerimize huzura gelmemizden dolayı çok mutluyum. آتناما بو آمده ام هلگیرین پیاما برایتی و آشتینه. Ahmet'e gelişimiz kardeşlik ve barış mesajını taşımaktayız. و هم هاتنه بو پشتوانی پروسه آشتیه. Barış sürecini desteklemek için burada bulunuyoruz. و هم هلگیرین سلامن گل کردستان نجبو گل ترک گشتی و سلامن هبلیرن اب تایبتی بو آمده خوشویست. Kürdistan halkını, Türk milletine selamlarını iletmek istiyoruz. Hevlerin halkına, özellikle Ahmet halkına selamları iletmek istiyoruz. مدوی ببیجین که هم گل کردستان گل که آشتی خازین و هم دست برایتیه بو براین ما ترک و عرب و فارس درشت کن. Biz Kürdistan halkı olarak barışsever bir halkıyız. Arap ve Türk ve Fars kardeşlerimizi barış elimizi uzatıyoruz. و هم جی زور ریز و تقدیر نیرینا پنگاون برز سروک وزیر اردوغان و Sayın- برز اوجلان Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın atmış olduğu barış sürecini takdirle görüyoruz. Keza Sayın Öcalan bu yaklaşımı و takdirle دست karşılıyoruz. پروسا آشتی کرنه Barış süreci başladıkları için و هم همه هزین خور پشتوانین بو به پروسا آشتیه. bu barış sürecinin tüm gücümüzle arkasında bulunmaktayız. و هم هیویدارین و گل کردستان تحمل آوان هبید و صبر آوان هبید چونکی پروسا آشتیه پروسه که پیروزه اما نیا آسانه. Dileğimiz bu ki Kürdistan halkı sabırlı olsun, sabırlı davransın. Çünkü barış projesi kolay elde edilen bir proje değildir. و او دست کفتین آشتیه به دستین کار ریک کادی نه دست. Barışla elde edilen kazanımlar başka yollarla elde edilmiyor. و من بیاس زور پراشکاوی بیجم که اولویت کارما اتفاقا گلی کرده. Çok açıkça söylemek istiyorum ki bizim işlerimizin önceliği Kürtlerin birliğidir. çünkü وقتی که کرد اتفاق بن و بکارن خدمتا خوب کن و بکارن باشترین پیوندی براین خوین ترک و عرب و فارسی. Kürtler birlikte olursa hem kendisine daha dahi hizmet sunabilirler ve hem diğer kardeşlerine, Araplara ve Türklere dahi hizmet sunabilirler. ام بینین او دویل آمده دستپیکا میجوه که تازه Biz görüyoruz dün Ahmet'e başlamış olan yeni bir tarihin sürecidir و هم هیویدارین که اوه بردوام بید ve bunu devam etmesini umuyoruz. و آشتی تنها ریگه بو گیشتن آرمان جین که هنده سال مخبات و قربانی بوده. Yıllarca fedakarlık, kurbanlık verdiğimiz amacı için barış en iyi yöntemidir. طبی بو من آمد جایی که پیروز و عزیزه Tabii benim için Ahmet aziz ve değerli bir yerdir. و به یکم جار از به من باجر آمده Ve ilk kez olarak Ahmet şehrinde gezmekteyim. اما براستی دل و جان ما آمد خوش دوید. Ancak içten tüm yüreğimizle Ahmet'i seviyoruz. بله کاک عثمان آمد مالا مایا هولیر جی مالا ویا Evet Sayın Osman Bey, Ahmet bizim evimizdir ve Havle de sizin evinizdir. انشالله هر خیر و خوشی دابن İnşallah hep mutluluk içinde bulunacağız. و انشالله آشتیش ده سر کوی. Ve inşallah barış da başaracaktır. زور سپاس. Çok teşekkürler.
Kerem. Uli çiçave